Mama. Lapha sesivele okunye la. Ikuyini mntana? Kwenzekeni khuluma? Ngihlangane noMahlalela. Mawuhlala noMahlalela? Mama. Ngihlangane noMahlalela, umfundisi eqeda ukungehlisa emoteni. Umfundisi eqeda ukwehlisa emoteni? Eqeda ukungehlisa mama. Phela namboni kule ndaba ngoba angithi vele umfundisi uyathatha abantu bonke ama-lift khona la. Mama kodwa usakhuluma. uMahlalela ungithreathena wangithreathena ukuthi uyakwazi ukuthi mina lesisu sikamfundisi. Hayi wena. Vele uthe uyakwazi vele uthe sesiyavula icala khona. Uthi usayavula icala? Kanti icala lingavulwa nguye ukuthi wena umsova nje mina kade kumele ngivule icala. Hayi mama yenzani plan fonela ngifundisi. Hayi ngizomfonela ngikhulume naye. uMahlalela ngakwenza njani khona lokho? Hayi. Kathesi. Hayibo. Ngathi fona khona ngingene kahle. Yo, wayengathi ayingeni kahle. Ngiboni. Man. Yo. Ngathi network iyala nami. Hello. Hayi yarini. Hello. Linjani baba umfundisi? Hayi siyaphila. Kodwa lapha kuyaphuthuma. Ikhona into esiyenzakele la. Laphana lihlangana noMahlalela. uMahlalela usecabanga ukuthi ayekubophisa ukuthi umithisa umntanami khona la. Angithi laphana kathi yo. Uthi ngizatshela umpabanga ayimkhuza. Bantu hayi angasazwakali kahle. Bantu liyenze njalo bakithi ngiyacela liyenze njalo khona lapha maye engahamba uMahlalela sho ayetshela umamfundisi alibona ukuthi ngeke kulunge. Hayi kulungile yazi. Ngazo la isikhathi hayi ngathi uzahamba.